naka than penusla tam kibaran ni ki homestay ye ke resort ye bukan yo ke hat chi kata naka ne ke jingkhang kali dongi jaman ta tengi sha pang hadu shwoji mustap shwoji hadu saw ka khang na bunta ban island kontraktor bikin pre ini IDCL bikin le ke kam construction yuki maramat ye ne surop endrai ni layar lang mentas ni jing don lang jong kini ki company ka NHIDCL kontraktor piludi kirang ba sinong di sodar nang ini kan ba ya kan ni ga restriction kepada traffic movement ngin pelaj no baru sisni nakala nakaniga diversion road ya menta kata kalau ngarai pangilai ship menta si di ngin sapami ka order kepada apa baik ba baru intip ba ka traffic movement baru sisi kan dan nak mentagi LMD nak benta ki commercial vehicle ki bakam he ya katu ka restriction kan nang dan but ka restriction menit kan nang ya idam ka movement iki kali baru ini menit naduk 10 baji haduk 3 baji step katu kan nang ya ine but ngilawan page menta asli hang ne ban yoi ba hakanu kerukum ba ban batha ya ke company ya ka department bagi lakuno kila dai ban lino ya kaneka single lane access at least na kaneka national highway existing lane bakin sinano construct ya ka subway kanang ba ikali di bahe di barok sekata pengikang inyo banyak yang na kaneka national highway but nila aipor ya company mentasni arsni bun ai ka feasibility report ke jongko un submit sa office jong SDM penuslah but hadin kata ngin saya pek pas IKA kita ngin sabat ha syahmat itu nang ba nila ban weng ya kena gajing si sendan ni ai por ya nila ai RC bun ai kas feasibility buat hadin kata ngin sampai pat katno sngi un syempor ban un yo ban lino ya kena ka surap by means of single lane access lane da ka construct ya ka subway baro kat ka ba gula tama ngila ai uga timeline ngi ai sure arsngi na mentang facility report in pek nang to syak masaki wei pak kijing ka iba kham teng but ngi dadon kam ngin le yaki proceeding kat kunga PNS 152 baro initiate against their company lada kamla ban le por ko biang te dadep nang ne ngin yelik pek du saya ka inspection nadu nang ne la lengkot syadu semau mauli kadon ke jing ut jing nam jeng ki kali ki bayar ki paipa ba ki jaka ki bahap ki landslide ka penlong syam jing ki paipa ba ki ya kalong single lane tu namar ba company hadu mentaro umpak penkhoi ki tu kita beri jong ki landslide ke ninyalek pen le inspection ya kan ero impact ke ai ke ba company nila ai por uru arsni ha be dai ben khoi ki jaka ki bula ben khoi ki kita beri nak ki slide dia dapat ni ni tadi ini lek sa joint inspection nang ni nang ikut aduk di bagian dia yang mentatang ikahi ni discuss lagi bagi course of action ini sangat berat cepat